Number 1. And of course, ang number 1 sa tanan-tanan mga Grabe, kaisunan. teka muna, ganina 5 to 2. Wala, di mo pareha tong bayot kanina. Lahi, good. Lahi. Ay, hala! Hala, tora siya! Hala! Hala! So, tada. Hi people, nakakaroon rin sa Support Zebra. And actually, ilang managing director mo pa ipag-abot. First time ako mamit ang CEO sa Support Zebra. Ang nakikita ko ang mga mag-attend kahit sa simbahan, ang makita ko magsimba, mga tiguwang. Hindi ko makita ang iyang wahas. Na hindi lamang yun, we do not know when maging malakas ka man, matanda ka o bata ka man, we do not know kung saan tayo haharap sa Panginoon. Akong idol, ang vlogger mo ni siya. Bernie. Labot rin ako ng pangit siya. Onsite top 5 na mga excuses sa mga agent kung mo absent. Support Zebra, Support Zebra, and Dan Lewis, baby, Knox. Medyo lang ano nagkaso-aso mo ko pag-igo sa Hollywood. Alright, congratulations. They have their new vehicle, Motorella. Oh yeah, look at the setup, baby. Wow, with sound system, 12, with TV. Look at that setup. Oh yeah, come on. Nakakaon lang, kajot lang ha. Pagitaon ako ilang CEO diri actually. Kamulo sila kaon diri. Naraw. Ay, di man digaliw, di mo. Maulam sa tani, meron ba ni mag-English sa inyo? Pulitan. Oh my goodness. Ladies and gentlemen, the CEO of course of Support Zebra. It's my pleasure, sir, to be here. Sir Nathan Yap. My pleasure to be interviewed. Hello, sir. Hello. Congratulations. You know, I heard that before we have only, how many? 15? 15. Agents, right? 15 agents. We started with 5. 5 agents. The center was 15. And now 15, it's 5. Yeah. 5. And now, look at you. Congratulations. The new wing, new equipments. And I heard, I think almost 200? 250. 250 agents. See? And this is a proudly Cagayanon call center, right? CDO born and bred, yes. Just in case you don't know, formerly this is the FBC Business Solutions. Correct. And now Support Zebra. What's the secret actually? I don't think there's the secret behind the success is there's really no secret. It's, No secret at all? There's no secret. It's just hard work and our people. Or maybe the way you handle people? Somewhat, I think that's part of it. I think it's a culture, and we like to have fun here. Obviously, you see the center and the games and our. Have you been to a team building before? I think once. Yeah. I don't know, once or maybe. So our team building this Sunday is at Ultra Win, so everybody's coming. We rented the place out, and so I think our secret is that we
we're a big family and we like to have fun. So. All right. And actually, they're telling me that there's a big BPO building coming, and there will be a lot of BPO companies coming. Are you guys ready for it? And what's your opinion about it? I welcome the competition. I think that competition keeps everybody honest and keeps us innovating and improving. So I welcome the competition, and let's see who comes on top. Maybe is it an advantage if the CEO is handsome? I don't know that. Time will tell. And I will tour around. Sure. A very nice office. And congratulations again. Thank you. Thank you very much. Nice to meet you, sir. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. Usa sa mga banggitan ng mga trainers din. Dili ko trainer ko gabi sa. Oh, sorry. Sunday. Kanang news. Hi, sir. Pinakagwapa din. Salamat ka. Hey, ano ba talaga? Feeling na ako kay Barang Igsoon pa. Mo lagi. Give me 5, mo mga 5 ka reasons kasagara nga ang agent ni absent. Char. Ang number 5? Number 5 mo sa kasagara. Toothache. Sakit ang ngipon. Mag-usad day mo diri, magkiniitay day mo diri sa super G. Ito na akong pangutana nung ka-absent sila. Sakit. Number 4. Number 5, sakit ang ngipon. Number 4, sige sa manunaan lang. Sa number kuan. Normally, diarrhea gid siya. Diarrhea. Maulang siguro silang manimahang tibok operations. Number 3 siguro mga family issues. Sa family problem. Away. Way bantay bata. Way bantay bata, correct. Unang- Or nasapnan sa asawa. Manawa na ka-duty. Pwede na. Sagpa na siya. Pwede. Family problem. Yes. Okay, number 2. Number 2 is kuan. Demotivated sila. Seryoso tayo no? Sa parang kana, unsa na parang muragwa Kasi sila kapoy. walang inspiration. So kailangan di ipauyab din nato in a relationship din dapat ang agent. Pwede man, pero kinsa may gwapa ning opisina, ako ra man. Na di mo ko available karon kay bawal man sa akong kuana. Gipapili man ko So career o love less ang inspiration. Ito na ang number 1 rason mag-absent ang agent. broken hearted. Really? Sige balay, ano absent man ka? Nag-away may or nabulagan ko ana? My boyfriend needs me now. O ba? My boyfriend needs me now. Pagtrabaho dito oy, buisit. Muna siya piece of advice. Basig bitter ka kayo na wala sa kay boyfriend, na ba kay boyfriend? Muna yung problema. Ang ato mang pangutana, top 5 raman nga absent reasons. Wala man ko ilabot ani nga topic baya. Sa pero anay lang bitaw, burag wa ko'y salig ato nga tubag ba. Straight anay lang. Nay isa ka gwapa pa ako nakita ng burang maka. Shishmi. Ganina ba na ko'y naabay nga bayot? Ano lang kaila ba mo ato? Simon man daw yung pangalan. Wala, karibal, may anto, magkaribal, Ay mo ba? Naghata siyang top 5 pero burag wa ko'y salig sa top 5 na mga reason. Sa forma pa lang sa irong karibal, gid mi, di ba? So, ani nga opisina, ako rin yung saligan mga So, kaigsuunan. i-check na ko karon kung pareha ba mag-answer. Top 5 sa mga reasons. Maogi kini ang tinuod Ang nga top 5. agent. Tinood niya sa fake to ya. Wala gini sige, siya. sige. Di ka gini sa records sa Guinness Book of Records mga kaigsuunan. Mao kini ang top 5 reasons ngano ga pang-absent ang mga agents. Number 5 sa Number 5, suddenly, all shipping lines are fully booked, di ba? And take note, fully booked siya pero ilang balay nasa lagindingan. Shipping. Ang shipping. Saan maging MC, di ba? Shipping Saan? last book tapos nasa sila. Fully booked pero ilang balay nasa lagindingan. Ang worst, nasa gusa ilang balay. Tapos So, ang inyong opisina Nasa Osmeña. So, pero, ang iyang gitext nga, dili ko makareport karon kay all shipping lines are fully booked. So, ano magina best be? Number 4, of course, uso, no? Katong uso magandang ulan karon, inana. Suddenly, flood-prone siya nga area, di ba? So, kanusapan ng flood-prone area ang Nazareth, di ba, best?
So, nagbaha. Nagbaha. Suddenly, nagbaha sa ina. Ang problema ko nagpuwis ito sa Upper Oh, City. ay mo, lagi akong giingon. Taga Xavier Heights siya. Nang iya din girason kay flood ko, no? Diba? Number 3. Number 3, adi before maayo pa kay akong pagstorya sa iya ha. Nakangisip pa. Pagka-following din nag-text nga, tonsillitis. Pwede din na siya. Tonsillitis agad-agad. Wala mag-advise ang ayaw lagi tunla. Maobay. Mao tato. Ano mo ma-advising nga ayaw tunla. Mao lagi man. Number 2. Kalit lang siya nagkasakyanan. Nagka-car, ano lang sila, breakdown. Car! Agad-agad nagka-car load. Pero everyday garela. Garela ra siya. Pero karon nagtek niya naguba ang sakyanan. Suddenly lang pamilya nagka-car. Diba? Pwede na. Nagka-car sila. Malay mo. Na-observe to na ako. Malay mo na sa buntang nila napalit, naguba din paghapon. Surplus ang napalit. Maobayan. So ang lesson dahil palit og surplus. True to life. O, magasolina permanente. Number 1. And of course, ang number 1 sa tanan-tanan Grabe, mga kaisonan. teka muna, ganina 5 to 2, wala, di mo pareha tong bayot kanina. Lahi, yun. Ay, hala! Hala, tora siya! Hala! Hala! So, tadaan. So, mo gini ang legitimate ang number 1 sa tanan. Legitimate gina ni siya. Legitimate gini siya. Kay tanan imong lawas magsakit kung nakay heartache. In fairness, Heartache. iya ganina broken hearted, imo heartache. Suddenly mo gina siya heartache. Kung mag-heartache siya, ni kalita siya ka-headache, stomach ache, body pain ang pinaka-worst, no? Mo magina siya normal. So sakit-sakit sa mga kalawasan. Kalawasan din tungod sa sakit sa gugma. Tapos nakita din sa Facebook nagparty-party di ay. Oo, di ba? Then mag-Facebook din suddenly nga na broken heart dayon. Ana. Sa opisina din na master ganana da. Mo ba memshi. Ano na bro na stroke? Stroke lang ang peg. So, mao ko to mga top 5 reasons nga nung Legit. Legit na legit dito siya nag-record na pagkakodigo. So, sila na yung bahala. So take itong sa Pirmiro, kanina pike. Kani ang legit. But despite all the absences, you know, we're a happy family. We work as one team. Muna yung naka-entertain ay ni Gid nga industriya, the BPO industry kay daghan kay colors na klase-klase. Name is Francis Fermin Polesico Bartolome I, the grandson of the former president of the Philippines, Carlos Polesico Garcia, aka Isabel. I'm the client services and project management manager of Support Zebra. Thank you. That's it!